City Pachuao YouTube channel clear mek ani Lungsen Chhiatna Rapthlak tak atleng tarik ni somni le pariat November sang ni somni le pali nelai thotan ni khan Lungsen Rickshow Accident in nunna pahnih chan an oma hi poi hle a chanchin kimchang tuna kan ngai thadon ani Lungsen hian mit doctor kan ti mai ai clinic kha Lungsen marveng weim hola hon ani a chumia chuanin Lungsen mi pui tam tak bit lampanga in entir turten an pan huai huaya vo ina po hianin pi sang thang pui hianin amit lampang entir turit kalve atuma chumia chuanin a fapa nupuya nu pithan kungi hi asoma pithan kungi hianin mit lampang doctor hi amer hriat ani vangin an pahnih in an kala dar somle achan vevela an kal ni a hriat ani a tichuanin an ho lampang hi Rickshow a ho antum ani a Rickshow in marveng atangin simveng a ho tur an ni a chu Rickshow an han phona Rickshow in an ho ta a ta hianin pisang thang pui te kot hi chuk ve deuh mai a oma tuta chuanin a han tlan thla kha Rickshow hi ding thei lovin atlan liam ta a lungrem sang tak a thlang konga an tla thla a lungrem hi a san zong hi fit som thum borvel nitura ngai ani a ta hian an han tla thla kha ani a ani upalampang chakto lo chu anin so na le meya Rickshow po achine hle ani an accident ti hriat ani vele hianin boipui ngal ani a an accident hun hi chunu tar khatle achan veve ni tura ngai ani hianin motor damdo in Lungsen PHC lampang panturin motor te anan bia a ta chuanin Lungsen damdo in panpui ngal ani a an pathum hianin Rickshow driver le pi sang thang pui le pithan kung te hi tichuanin ani in Lungsen nurse ten an boipui vata tar lampang upato ani wangin anin so na hle ni tura ngai ani a hunrai tak an in boy pui nuwa lai dar thum le achan ve a pi sang thang pui kum som sari panga chuan chatuan ram lo panta a chumi nu lok dar thum le min som thum pasari a pithan kungi kum som sari mi chuan chatuan ram lo pan vele kha ani a thil tleng hi poi tak zet maya ti hianin nikhat thil thua kum upalampang to chungko wap tu te khai khom tu pahnih ten nunna ahan chan hi Lungsen mi pui te mi thong le maya asia piang tlan khom ka ani a lung Chhiatna kop mai pisang thang pui kum som sari panga hianin fa panga anaya afa panga jinga pahnih ten an Boral san to a ti hianin fa pathum le tu te nein akalsan ka ani a kalsan chung le khat te kan tor pui tak zet ani tin pithan kungi kum som sari hianin fa pali anaya hianin afa tele tu te mazat akalsan bok ani Lungsen simveng ten ni khathil thuwa accident awangin mithi pahnih nei hi mi mir athong hle meya sia piang ten leinat na thinlung nen anin lampang an pan khom kha ani a pi sang thang pui papa le pithan kungi fanu te in hi in nei ani a hianin chung kwa kata a chia ni lo ma sela chung nai vai tak ni ani a an torpui tak zet ani an ruang hi jan ina lumen pui tur ani a atu lampanga voi tur ani a voi hun tur po hi soi thei cha ani lova postmortem tura ti ani a police lampangin case la in
ai hi postmortem ngai an ti a Lungsen doctor hi tuna training in mundanga aizol lampanga omme kani a chu wang chuan postmortem tur po hianin mun pui lampang lunglei lampang emo an ngai mai theya ai hi thu chiang chia la om lo kha ani a postmortem ngai chu arin om ani ni som ni le pakwa November sang ni som ni le pali zirtop ni hian vui tur ani a ai hi voina program po hi way me hol Lungsen simvenga man rual tur kha ruam man na kha nei ani a way me Lungsen simveng hola voina hunte leiwa na hunte